I pozdrav ljudi, moj već ovdje kao što si danas ćemo igrati Minecraft Solo Games na mapi Breeze Island. I ljudi, danas bi trebalo da vam kažem jako dosta tema. Ok, ovdje vidite sam se nadao boatu da mogu taman da krenem na rutu. Znači ljudi, te sam da vam pričam temi, znači zbog čega nije bilo klipova. Znači ljudi, jedno nedelju dana ima kako nisam izbacio novi klip i stvarno nisam imao uopšte vremena da izbacim novi klip. Ićemo gore na rutu, ali prvo ćemo ovamo. Znači, nedelju dana nisam izbacio klip, znači samo zbog škole, svi znate da je škola počela. Imam jako dosta obaveza. Ok, imam vidim šta je ovdje. Nikad... Ok, ovo je trap, to baš buđav. Tako da... Znači, ok, samo da vidimo ovdje šta imamo. Oh, nice. Ok, imamo boat da se odveze malo brže. Znači, nije bilo klipova jedno mjesečje, tako da ono. I kada sam imao vremena za Minecraft, to je bio jedan dan. Ja sam pokušao da snimim, ali taj jedan dan uopšte me... Oh my god, ja ne mogu da parkiram čanak. Taj jedan dan me uopšte nije išlo. Znači, jedno 30 puta sam rekordao i stvarno sam se iznervirao, znači, mnogo. Hvala na prethodnom klipu na 50 plus lajkova, znači ja ne vjerujem. Jako malo nam fali do 200 sub, što je stvarno ekstra, a 50 plus lajkova imamo na prvo dva klipa, znači ja ne vjerujem. Znači, a sljedeća tema koju sam htio da vam pričam jeste, ne znam, znači, uopšte nemam vremena za rekord i da. Ne znam da znate, ali sad je na MCRG-u V2 da su stavili, popravili FNS i stavili, ovdje nema weapona, really, i stavili su novi anti-cheat, tako da ne znam koliko će hakera sada biti. Ovdje ću morati naći weapon, znači weapon please. Yes. Oh, yes. Ok. Ovo je nice, ovo je mnogo nice. Iron sword, ali ovdje uvijek stekam full iron otprilike, tako da uvijek sam retardiran stekam, to je glupo, tako da idemo da namažemo nekog lika. O da ljudi, nisam vam pričao, znači ja moram, znači ja ne mogu da igram Minecraft, znači to su bili sve failovi bukvalno zbog miša, odvijenim jednog lika. Znači, pošto ja, znači prošlom tipu ste mi rekli mnogi da smanjim kliktanje i to, ali ja nisam mogao pošto sam imao taj neki razdrljani miš koji je sad crko naravno. Sad imam miš stari koji i ne može da se klikće, tako da ja ne čuj kliktanje kamoli ovaj lik mene ne vidi, otvara čestove. GG10, rekt. Ok, šajse. Znači, ok, vamo vidim dva lika se mažu, jedan je full iron. Da. Oh my god, ovaj ima speed hack. Da, evo MCRG V2 anti-cheat, znači lik speed hackuje. Provjerit ću još na klipu, ali stvarno mi izveo ko da lik bukvalno ima speed, mada ne znam. Ok, vamo su neki timeri. Ne. Oh my god. Da, ovi dole su random timeri. Pogledajte chat. Ne znam da li je haki. Oh my god, dati ga kako knockback i hoda i jede. Da, ok. Moram u vodu. Ma hodaj, šta ti je? To ti je normalno. Ok, imam sad priliku da ga spamam. Anti-cheat ga je vratio. Oh, yes. Oh my god, ovaj lik one hit. Rekt. Oh my god. Ovaj lik je, znači, hacker noob. Ovo je bio rekt, znači ljudi, tamo su timeri koji su full iron. Ne bih još ići, oh my god. Ne bih snelada. Ok, ovdje lik, on me ne vidi, ovaj dan. Oh my god. Sad će biti. Rekta. Oh my god. Malo je bilo nubarski što sam ga napao ovako s leđama, da teo sam odmah da gubijem. Ok, vidio sam ovdje timere dole i oni će pokušati da me napadnu, mada... ja sam došao ovdje na checkpoint i slupat ću ovdje jane da ne mogu da mi dođu. I ono, rektat ću ih na checkpoint sa strelama. Oni su isto full iron, tako da mislim da evo dolaze. Sad ću ih ja sačekati ovdje s bom
A jedno ga tamo treći, paši se mi ne dođu u clean up jedino. Okej, ovi su krenuli beže. Oh my god, jedan je skočio i ubio se. Oh my god, i drugi. Da me neko spreda. Oh my god. Okej, ja plaću, pošto mi ovaj lik dolazi, mada nema potrebe. Tako da ću ovog sad rektati, pa da završimo partiju. Oh my god. Okej, ljudi. Okej, znači, rešili smo hakere i ove timere, znači, koji su sami pali, ne znam ni onih gde su. Sam vidim koliko sam imao kilova. Mislim, ono, bila je dobra partija, 6 kilova. Tako ljudi, to je bilo to što se tiče epizode. Ako ste uživali, ostavite like, share, comment, sub. Da probamo 30+ lajkova, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!